Kasing samla Catholic Madaranting jangka nang tumai parish kelap pelong ya ke drugs awareness program haga pratarik banai nailor arjakar kendai hapak ke hall jangka Christ King Church Madaranting haga ni kesi lawan wan penya ya kene program di samla saman bahakar kongor bad disesa bandri matlang kiberi gidikot jangka social service center na yang Archbishop House long laidum kra haga ba iba Anthony Siemyong da long resource person haga ni kesi Hagba iba Anthony Siemyong lalong kongsan ban ai jingkai hakini singi. Nakaleng ba Anthony Siemyong ilong bakum ki kon samla jang balang kidai ban care na uni jingdi ubasniu. Hagani si lai don lang ni ramba balang nang tag sekretari balang jang Christ King Church Madaranting kiro ramba jang balang I advisor jang seng samla Catholic Madaranting ringkat general secretary jang dobar sinong Madaranting. Kejip penuh bakalai ki talks ki dawai om nak kebenta ban berkot ki kejip pang nani kan ke betah ki doktor nani ndai badi yo dawai ka benta ban dai ka mentri ban khangla ki jipang ban ka mentri nani ban kejam ki jipang jini nani kan jip pandai doktor ya kan ta la te pun ke drug abuse I pun ka bakala ya ki dawai nani ya ki drugs kejing kerni nani kejing syariah kejing kerni nani kejing syariah kabut bala syuk syariah be tang kejing di pan upriu uhapandi ni pernah kami ki drugs wat pernah kicik kicik jalan bumi nak dah tu kicik drugs bahkan ni ratio uang ngakwa drugs ngakwa kian Andre ngadam kam panikian ngadam kam mani drugs sama ini dia semua sibori ti kebala orang juga komentar bakado te kasah ni betan ke betan ni Allah mengimla mensusngam imla mensusyong liti ndai ladai bagi dai mo wat haga komedi balang ini bagi lalau ila kren siam ha bawat na kalian balang ru na lawan bagi ayo benda ini sama-sama wat di resource person di manangla ban mo malaban pendong di program tapi nang yo jingsia nama kali ke kuat dan kam masisya te boong na kalian balang di mana ila kren siam ada kata bagi orang sampai ini dan bok no apa lagi dia perkaman ini sini yo ada dikit mo ban kalian jong ya iba tadi la ploy ban ai ke awareness te so ko jing mentu ada dari kun samla ka jing mentu ada ki hebarin dan kam tip di ke berkhon bagu bo ke urusan ka jing apa itu nunu jing sini kita berpuri ndai belum bersyo dan wala se jing tip wala kalau sikirang ba saya hamtam ba dei mi pa le mo inun kam riyo jing jing tip ai kam ai jing tip nang ba umui la ban mo ban penkian dengan kisi kepala berita mo yang ingin langsung lagi pada awal